Hello everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing sa napud no anagan tintay drama. Kasto iti ko nana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar aram kan ko ana. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tap nagbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan na problema da ita? Babay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda magarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunin na kun Reming. Di na kumamag parigatanan Tani, marigatanak mo't nga agkarasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saanan ang makaanak? Diyay ubing ate armam. Ay na, uray ditang aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti puko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apati. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan nga iti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sang butong tati agin layat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyong day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada-ar-arman na ijay daya. Balo ti ar-arman na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-arman na single mom. Kat ijay mo't amyanan. Ada-ar-arman na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay, ti ar-arman na. Ay, agkakanat ti ar-arman da jay apatay. Sa pa'y paggigidanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Ne. Jak amo kasta manang. Damo ka siya lang dararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsyon day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Ay, wan manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Anang, agdakwar tayo. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya.
Naibos man nga rodon tigatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabaho. Mautin dahi dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan por tayo man. Uray 5 gasula. Uray utang na isaw. Namaan yung tumo nga minti pensyon ko. Ka manula ang mati maaw-awat ko a pensyon, iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Gino. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag puto ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Bang tagkikit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatamapat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat yung may agar aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo di kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok na dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, aduti po nga nakaabay ko. Kanapuskol, lagi ti ulis ko. Oh, Isungawan problema iti dayta anak ko. si kamagayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanamba ngay. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam, dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumatang kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mabad ka man ang agarab. Wana, ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay, di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na, maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo, kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man, di nakanto kano aklunan. Kunana ba, di nakakano pagan patay. Anya, imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyamok kinasimpot ti kamsat mo. Nagsaya at mag-ipanlakilangan na nuagsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya, Uwan patay. Iso no siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo pate. Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan day jay. ay,
Basta gayam. Mala, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam di bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, pati. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, pati. Ay, agyaman lang, Luseng. Ne, adapay di mo pinunasan. Yung magtasyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet ka gayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagam. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagpay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaan. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, kasuwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wine, patay. Ay, wine. Manungo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, adto iti kwarta, Luseng. Umatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas kita. Kun agpakuko ka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Surum ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intong pigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Conditions kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaan. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangitsura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwarta kapag papintas ko. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Wan, ana. Basta kaskin ni tatapat, ti apinsyonado.
Ngam no padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, oras aray. Kahit, kano ay nga kasar kayo kinitatapat tayo na lang. Diya ka mau, tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw, taamog, ti araramidot, ginaw. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible ah. Kano kontra ni ante miti day japat tay. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpod nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya? Lana na. Apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita na kinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa basta dak ni pati tabulilikaw. Nga mapay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kunaman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatin na, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Ngam alaala sana balay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak lang ang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idi ni patay. Nga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagas senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan da tatagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo ilada ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo nagiti kagawa mi iti balayaw. Tao may kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramidaw. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapat tay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak nga ron nga aging pake. Tapno mabiay. Agasem nga Umangar kayo ni tidakkel balay nanang. ay, wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan tulaangan iti kwartayaw. Luseng, dudwang talang diti balay. Tawarin katulong ko diti balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Well, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan diti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigud ngar aramidan ti babaw nun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo trabaho da ita.
Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta nga rudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay. Talibre amin ti kanong dito'y balay. Naimas pa iti si daon dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugi ang matindag dalos, ha? Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkel ti balay ko. Oh! Lusing! Lusing! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, Bing! Atay bagak! Ay, madama ti dalus ko patay. Apay aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay aya. Ayan ti charger ko. Wala ang mantag tsansak. Ay na. Nagasidagday ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaang kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo no saan? Malala. Unay, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naala kon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin dagita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni dayto yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala ang motor aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tas yak mo ti agpinpensyon. Naimbagin ka, tagtaka lang dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabala ang buntar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan may patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta tirumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat aserbiti ka adam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasangaw. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao.
bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, ang mamajong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti lutoma. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga gring, bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible, di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manay nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Ay, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to gaya. Tanay, naibusan ti marsida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Oh, padawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akam ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akam ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak una yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidenakan kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti kat sininaakon anamin pinsan. Ditaan na may risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumtang tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan nakapadasak iti biyag. Tikab sa ato no gayem mo, lusing. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Osepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Ngam sakbay na dadagitag damdamag no kukwak ano dagitay account nga gre-re-upload. Kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw iti videos. Iti pagrigrigatan ti sabali, pagnamnam ayan dametan. Kastoy man ti kunani Kabsat Osepa. Dear manang biyanang, aminak nga iti kalabas, nauyawak, kat gapoy ti dayta nga ugalik, ado ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano adalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, urumuarak man pay, adda pa panak. Papanap, malumay. Adda ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man, taapag isaw. May nang mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya?
Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanya. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kiidiya, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti immalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katauran kan kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas kan maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na aya day jay. Kat impatarakan dan sa lakan kwa na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na. Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso abay-bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hello, usipa. Apay nga imbawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Abali ka man pa'y kung diinsan mo. Ta ipawit mo itamot laan. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, danay. Awan pagutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan at taipawit mo. Danay, maibusan tilud ka. Alaalala-bye. Mari Ariam, umay kanto intong bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawan anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Sumaumay kanto, why? Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan, maray. Ay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig sa mo amay. Ay, saan lang nga rudi na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ayawanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariway. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawen dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kahit mapan kayo dito balay da nana usepa inton bigat nanang. Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Kamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana usepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rud Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumangat nga aguy-uyaw. Tama ka pa sakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Wen nga rud nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayang. Nala, si kalatan timapan iti balayda, no kaya mau. Tapnawan maibagbagada, anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la agpas ka. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang?
Awan nga rod maparte, iti panagdibo ti kabsat maw. Isu aday jayan, ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to dayjay. Ay na, guwapo ka, adakaw. Adaw ti agustukan ka, babae. Pilyam to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasarkan ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti anak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbarte kayon. Lipasin nyo pa imot ti programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, no, sipa? Ay, apay ngay at pinapartim jay baka. Wan, ta pinagdibaw jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom a pinatarakin dala kanyak. Kay, imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga paspastor iti na jay. Nay, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay, di mo mo't irimit kanyak ti tangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano da ito yan ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay, ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaambukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, apaw jak ambukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang patmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma. Tas ikatin ang papartay. ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isukag sardeng payla dagiti anak tanga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Inton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-lawat babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo't lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaan. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tatnoon, nagdiskitara ko may ti sa bali na partay. Diyak amuak kaninanang. Iso mo tinagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kaw. Launay atatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa. Nagpintas di ara, iyaw di nagdibaw. Kasla mo agkasaran, iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti pa nag-make up da na alas dalata. Kita jay anak ko alalaki.
Nakatatar. Nagaduti ang gusto kan kwa na. Ngam, di nalaikan ka no. Ay, no, dala ko mapan nakaikari ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, Rikaw. Ha? Ha? Apay, ba nang kaya? Bak nang laang ti maikaray nga agaram kan ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makikita. Nagababala nga rudan ti agong na timangad paylaan. Ay, anay ikaw. Apay apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da, Nasaya at ayati kastakan aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. kadagpay sumatibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak itikakas jay ak klase ti tatao na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit na kay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan na ta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko Mari Ariam, kandagi jay anak na. Ay apaw, agkakaigas da amin. Uray ka sa nupiman, ti panagpapintas da, agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa atao. Kasla inuyaw mo matin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na, ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangka ak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidan. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit na ta. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistray, tagdiskitarak pay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay ngay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa eh. Isa saan na masapol nga agadalak. Uri siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masatuta nga ron. Ag negosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bang nga ilin, hanang. Si Kangay Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela nanang. Naidistino langi jay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayan? Basta bak ng tipilin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak nang ni girlie. Tado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to, mangi-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga ron at tinubiam, Junior. Pasyar munto dito'y balay. Uy, nanang, inton adawayana. Kaya tinubiam ngay mo, Diana, ba nang mulaan? Wala, nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung malamot agmaneho. Uwan niya.
Ala, makiluglugan kami tong aruday, anak ko. Apay, di kay payagkasar iti nubya, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito balay tinubya, ta kaya't ko ang makasarita. Wen, dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Si Kangay Junior, kaano nga yam amom tinubyam, kaano nga kasar kayaw? Into na dawaya na, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Ken, sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan na ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Dati pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiya yamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadag tananang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng Jainubium, Ikan nakagayam iti kwartam. Wen linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay nga, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uri atabak nang mat. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Ta saan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kay kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso adin to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabait! Abay ngay! Ay, madia, anak ko! Kababain ti kasta! Anya lat sawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Apay nga italang nga imbagam day ta kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar Tanda magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyagda. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararami din dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay! Nanang, Ala, apay akas tati lang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Hapay! Natiliwan lang kami na nag-checks. Impabugbog nak mo to. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, hapay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagkasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na.
Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Asaus. Anya daytan ni ngay nga itsuraem anak ko. Ay, kaasi ka, may. Kasano dayto yun lakay? Masikog meten ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Day tanti bagbagakan ka usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Bakitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ayawin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakam na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karuba mi tapno at pangalaak iti kwarta. Tadinak meten ikan tasawa iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso tultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kaya't nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apu ko, kat naragsakak, ta nakatumpong iti nasing pata lalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, da ito akapadasak. Tigayem mo, o sepa. Ala gagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada kayo amin. Kapadasan ni Kabsat Maring sa naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Derma ng biyanang, may hiligak ngagpapintas, isa parlor tayuyang ko. Nagsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno sana madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tigatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang kan iti abasto tayo ti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikati matong pal Rudiang. Ante Saleng, mabalante umutang iti makan ito'y pakanang. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. Do kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Nalala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayaman dia to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan, no madadal to buok ko, basol ko. Hangkamat nga pa basulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko na. Kulayamanan man iti birdi. Padasak man matdeta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry lang na yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-latik. Sigurado ka. Ay, dumauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un,
Danagmon, aya. Sige na, kulayamon. Ni, adu man ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain ka na kanta. Simang patlang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, ada man ang nga roti mautang ko na. Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito tangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pa mo sarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabait lang nga raw, anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y bigaw na ito'y dahil nga inutang ko kini uncle ko. Kampay idi. Syakti nang idaeng ka na gito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak na ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-loto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Why? Awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nang panglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan tibaka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga rin bakit tani. Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsyanda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mahay. Tagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigaw nga nakabitin ijaro bayan. Indayen kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaing ti sidsidaan tan bakal. Katalaga nga kastalakay. May mayate kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madi aya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta? Kwarta man, Rodin. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak amo no dalang bulod. Jak malagit. Dahito ti igatang mo. Tay nangina ti gatanga mo tapno natibker. Dahito mo ti pakitsindam. Ay, dayo naman dato'y pakitsindyak, lakay. Ta, ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakal. Anya, pabaliwan man ng tikulor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsun ta buok mon. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot, kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyot man nga ron.
kalpasan na kat kukwanak niya kan agfoots pa. Antid na, umutang akman iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasig mo't nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Shiri or bless yung ngaron na kunada. Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang runa kada kami nga kakabagyam. Apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kun kaya. Mang tagmat ang ambasit is wildo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, pangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga order dita adubukan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagi mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani, kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarong din pa kayo. Ano, nagimasan tayo bukol ti balatang. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat, naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukat naman ng tikolor ti buhok mo. Haan, anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-impis. Ay kadado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Anda mom? Kabalan na nga rami din dagita. Ta, kastang ruti trabaho di kayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nangay nga banda day jay. Dita abanda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manan, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mate kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala, ti cellphone ko. Hello, ante. Na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amaray. Alala, may kansaki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yung nandiyan utang ko, ante? Anya? Ni, kalot-loton sa jado bunga si Dayo, Pautangan nakman uray may nga order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamaray. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agswildo nila kaya ko? Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak. No di ka pa'y lagbayad When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo kan may sa order nga munggo kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumot ta putahi ti sidaantan pa kayo. When atap no mabsug ka, agpanak ka nga mangan niya. Sala nga ron. Makadlawak bakay. Kasla umadadumot ang tilutlutom aputahay. When atap no mabsug ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kinaanos mo kanya? Angam nay, nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ako. Akan apay takiday mo.
kasla pimuskol. Kan oret ako rimat-mat mo, kasla imatidog. Wen, pina-extension nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no, hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat, hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit, oray anya pa tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata, saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka nga asawa. Basta, baybayan na kita kaya kung aramidan, tapakaragsak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandya utang ko. Ay, na. Pasensya kan mareng, ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga ben adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, ngagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawin Anya to tagam, apag isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik autam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, Auntie. Apay, teko na dadya nga, Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti Auntie nga, ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Hapay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog na ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito ngamin number ti balayo ti nang i-address sa iti parcel ko. Hapay ang dito yung ay. Mabanlog ka pala nga umay dito yung balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Aywan, anyak si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado mo. Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Lay, ikalat sa bangalan, anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Mayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatangkay. Ay, ayaw na. Wan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangan talata. Aywan, no nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang para parcel mo, anak ka? Katlay, kurang din bati mabayad. Binayadak pala na kita luma. Ay, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasurok at 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagadug mga milyo in-order mo. Anya nagigaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw kanakan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display asidaan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Yung kaman padasan kandiyan tim ngayon na. Mga no, ado pa itila ko na asidaan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya,
Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min da dyan nga, ante. Na! Ne, akin cellphone ni dyan agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang maring, wait. Sige lang, ante. Ay, kas ano nga tada to yan, ngay? Sa payawanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sa pay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita itila ko da. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, pangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Nga nga, umuna ka na mga bakit, tanay, nabsugak pa eh. Nagpamerienda nga ti may sa katrabahon may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga mga nanya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudieng, agrihing ka man. Rudieng, Pay ba kay? nagsakit uno na ititian ko. Maulawa ko na akapsutak. Anya, apa yan? Ang mga no, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay hospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige, mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo dandali nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya, anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakit ang titian ko. Kung naman takalot-luto dagi dyan dasar mo'y grabe eh. Amang anuhan nga dagi jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag na oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan, aday di balay da katugangak. Apay ka day? Ay, si Kanti, pangibagaan me, itigagara me. Tadi na kami mulapat-pat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Roding, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Owen, kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam dagiti simsindata. Pinagmamaat mo lagayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po dita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rodan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, kanagorder iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakdar kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Ditan ti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam. Diti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, tigayam yu Chena Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Hello everyone! Matutudong aldaw, anad kumalat tayo titunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Jana, saan napod no anagantin tayo drama. Ngamsakbay na, makablawa man pa ni Maricel Daligis, Rosemary Cabang, kani Mariel Rodriguez. Kastimanti ko na ni Kabsat Jana, Dear Manang Bianang, nasapaan na balot ti inak, kat gaputa ubing pay tilangana, adulat tadagiti agrayo kan kuana. Jak kumakayatan ang makirelasyon ti inak, nga maagpilit mat. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo, anak ko. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara ah.
tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay, katuwan ada kayong matan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyom, tadumanon dan. Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay sikat ti agbalin nga balayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar, no? Agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Diyak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da, ti agkagasa. Wan matkat di Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang, tanaunaan data. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibaga. Mabainak may namang ibaga. Ha? Anya day ta ay ha, abalayan. Ay, basta, maamuam tumatlaan. Kupi-kupak pailaan. Ang ibagak tumatlaan, abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang, alalayan ka dyan Agsublita matla adagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Diyan kita ni nanang. Nalain mo't gayang magsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni Nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure dan asawa kan anak na makisala lat tanok ma. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni Nanang iti kasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang no uray bumakutay. Naasikaso mga min iti bagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manutawan na naya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlang mo di lalaki akasalsala ni Nanang, Roy. Itay pa'y aday ta ti mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Wan nga raw. Nene, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni Nanang Saan ay bayam amakisala. Tasag paminsan ba't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan agasawa tamat lang ay. Wen nga ron. Ay, nalpas matlangan ti papaskan tayo. Kasano nga ay? Agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni Nanang no pumanaw tan dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka di Alang nga ron. No dito iti kayat mapagnaadan ta. Sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awan pa'y mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni Nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumangpot langay. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayo na marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo, Nanang. Nagturugan nyo iti rabi Kwa. Ada na pananmi kadagiti gagayom ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po na po yata nakatalaga. Ala. Masansanan akastatar aramidon ni Nanang No daduma, marabyan na sumangpot. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga.
Awan ka di pa dyan, ha? Ay, awampay mo, Troy. Si Mang man ti binulan kon. Anya? Kaano nga tawing nagsikog ka? Makatawanan nga gandun nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wan nga rod Angam di ta mapukawan itinam na malakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga minukumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, inka nga rod alalayan, takaasimot. Sana migraine tayo ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabain na ka mangibaga, anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan nagbunga day jay. Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. At the boyfriend ko. Namin daw na nailawan kami. Kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan ba anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to'y inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, gaminlimod ko laang. Ta amanga nulapdan nak ama ki boyfriend. Gamit ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa titawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngam da kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan ng makiboyfriend pa ilang. Sapay masikugan. At daditan dyan, ha? Paklo na mo ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbayin. Sapay masikugan. Anyalat sawan dagiti taon ngay no mamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga, kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas jayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikog pa ilaan. Bakit? Aging nga adda binulang ti babae, adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang? Basta masuro na. Jack amo ti sawag. May stress sa Kroy. Garang ganjang magayam de katugang ang manakaw. Awan mat binakatan kan ayat tatang. Wala nga nagpasikog pa lang mat. Bakbakitan. Awan da kes na tatang. Kan nagayatan na mat dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat tayo ti anak, tatang. Sana na itati puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti bagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinakamyaw tanagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agarimak, tay ubing, sana tay bakbakitanay. Ubing paymat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Ti mako na nga ubing, kat dagitay agitawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganak kan karoy. Pudnumot ngamin. Imbes sa siyak kumatagsikog. Ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay. Tanaunaan da. Madlaw ngamin, nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali.
Ta adamot mako na anobyo na. Takderan man sama ti sikog ni nanang. Diya ka mo ah. Ay, masurunak. Anyalat iba ga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang. Akit bay am ti saon dagiti tao ah. Tinapatag. Takderan ti nobyo ni nanang ti sikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ay. Di ka agkasar. Ay, uri saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Aga-abroad pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Inton agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kuno, anyaman ti ibaga, ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, inton agbakasyon ka no, sa kamin to agkasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayon. Uwen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan eh, kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiyawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na! Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikuganag. Pinagtalikodan na ko na. Ngala, baybayan nyo no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngamda kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kaya't yo, ampo nang mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan tati impas ngay ni nanang. Naibagak kan kwa na daytan. Ay kayat ko ah. Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsut nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto ah. Naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampunta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rudin timpas ngay ko. Ta tinalik ko daanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nga rod nanang Sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak ka ni Roy. Ay kauwan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para lutong iti may sa beer house. Kat amangan no agistein hak iti pagtrabahuan. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa yan masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan ko. Kasangsangput na. Kasta ya. Hala. Di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uwan bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumain to numay alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun to, kuna na mo ilang. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pert yan ha? Diyan ka mo Masurunak manan no kastoy laang. Ha?
Apay manan aya bakay. Atapok nga ang mga nunobyo naman ng dayjay. Anya? Ay kat awan ka akas na. Basta barulakit di. Uray pa'y baro, masuruna. Saan sa matatrabaho ti ginagara ni nanang ijay na panan na? Relax. Di ka agong ungit. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ka na 50 nang nga makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutan ni nanang ngam sa ngagnaknakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay kung saan. Ay na, sana basta isang patitibalay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si Mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't ati kadkadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko ma, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditi lakay, tamabiit amatay dyan May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa uray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalinan ako. Ngamin, masikog ako. Anya, ape nagpasikog kayo manan. Tiyan mo ka kaawanan. Ta bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Hanggang sana balayan ako. Sana kon nga itarayan ni Joel. Takderan nan tisikog ko. Unay kayo matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam, anak ko. Ne, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, surutok ko man ni Joel, ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San man? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sabay, daklagatan jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo. Ngalan anak ko. Ikan nakiti kwarta, tasurutok ni Joel. Pangasim. Anya turong umaaban nyo si Mangput nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Basta tilakad yo. Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyakti sini ko ganda. Talo kami sini ko ganda. Ay na, jak kayatin tagsaw nanang. Tamangan lumasakitan kayo laan. Iso sige, isang ikilatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag ba't basitan ng agdandan lata dyan Nam apay nga ta, adita mo't lamad daanan iti anak. Ay, uwan nga rod alakay. Jak man ammo no apay. Apay no pakita talangan iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno ammo ta tirumbang nga aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat. Ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manan. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay, kat. Ay, da kayo anak ko. Basta di yu baybayan idaa. No bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita, anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Taim paayanda kami iti ampunan mi iti manugang iyo nanang. Ala.
Basta aywanan nyo ana imbag dagita addim, nga agbalin, nga anak yun. Da kami nga rod kanila kay tinang padakkel kadagitindwa kakabsat ko ngayon bilang mimeten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan iti anak, adamot ampun mi nga imbilang mi kaspudno nga anak mi. Katita, agisiskwelahan dagiti anak mi. Kat bumakit matan ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti naramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gayem mo, Jana. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan, di sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama at ipagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.